Siphinde sinamukele sinibingelele kakhulu ke kwi channel yethu eniyazi kakhulu ke izwi lesintu. Namhlanje ke babukeli ke sihambile ke sizelana ke eKhwezi endaweni enkulu esigodlweni impela ngqoqathatha sika baba uNzimande okuyiyena nyanga eyaziwayo ke impela nje endaweni edumile ewukhokho vula la endaweni iyona ke nyanga ke esithiya ke sezekiyo sikhulumisane kahle nayo ukuthi njengoba ababukeli be channel yethu izwi lesintu bexakekile befona bebhala befuna ukwazi kabanzi ngokuthwala belandelela befuna ukuthwala sithiya ke sifike esigodlweni sakhe ke impela ke ubaba kuNzimande ke namhlanje azositshela kahle ukuthi kahle kahle ububi nobuhle akwazi ukuxwayisa ukuthi kwenzakalani bukuphi bukhona yini ububi nobuhle ekuthweni umuntu uma efuna ukuthwala ngoba ama calls maningi kakhulu ababukeli bezwi lesintu besifonela bebuza befuna ukuthwala yonke lonto leyo befuna ukusizwa lana ke size enyangeni yethu ke ubaba uNzimande okuyena ke ozosihlaziyela nozosinika ulwazi olujulile olunzula kabanzi ngesithwalo. Ngakhohlwa ke mbukeli ke ukusubscribe ke ivideo ke yezwi lesintu ukuze ukwazi ukuthi uyothola enye ivideo nangokuzayo. Njengamanje ke sisacela ukuthi simamukele simlalele ke ubaba uNzimande ukuthi yini le akasiphathele yona. Baba uNzimande. Sanibona baba. Ninjani baba? Hayi siyaphila singezwa nina bakwethu. Cha nathi siyaphila. Siyakwamukela siphinde sikubingelele lana kwizwi lesintu i-channel yethu enkulu esiduma umhlaba wonke. Lana ke siveza kodwa ke nginike nje wena konke ezandleni ukuthi kubantu uthini usungabachazela abantu noma ubabingelela abantu bezwi lesintu. Sanibonani sizwe sami sonke. Oh ya. Mina nguthokozana wakanzimande. Omphephetho noZulu oshebe kabo mama. Kepha kabo baba ngiphuma konzundane eminyama ebukhosini kwaMbhenza. Namhlanje sizothinta njengoba ubafose kashilo ukuthi ukuthwala ubuhle babo nobubi babo. Kepha ngifuna uqale ebubini babo ke mina. Angifuni uqale ebuhleni babo. Ububi bokuthwala lento abantu abahlale bayenza ezinye izangoma zibatshela abantu. Abantu mabathwala iningi labo ligcine lingafiki ebantwini bangakubo ukuthwala kuhlupha lapho ngoba uma uthwele nawe mawuhamba kulomhlaba uyoyenziswa lokhu nawo wenzise loya muntu ngoba mawuyothwala usuku uyothatha umuntu lento abadisilwane kusuke ngasisilwane kepha kusuke kuumuntu naye wayethwele injalo lento kepha angeke siye deep kangako ngoba abanye abantu bazoze bakwala kepha ububi bokuthwala yilokho ukuthi mawuthwala abukuletheli lenjabulo ecabanga injabulo yakho yesikhashana akusile njabulo othenjiswe yona kepha ubuhle bokuthwala yilobu mawuphiwe amathonga kini abantu bakini khona abantu abathwele la ngaphandle abathwaliswe abantu bakubo abangazange nje bahamba bayoyithwalela njengoba sesibona umhlaba wonke so uthi thatha lento ayinabungozi so mina namhlanje ngifuna abantu bazi ukuthi lento inobungozi. Kusho ukuthi baba uNzimande njengoba ubeke ukuthi akona wonke umuntu owamukelekile noma ovumeleke ukuthi athwale ngoba lento inomgozi ikakhulukazi mhlambe ungenza example noma isibonelo siphi sokuthi mhlambe umgozi obukanjani mawuthi uthi isithwalo sinobubi mhlambe ibuphi umgozi obungahambe umuntu ahlangane nabo endleleni. Ngifuna ukuthi umbukele aqonde ngoba mina mangizosho mina ngeke abantu beze bengikholwe ngoba mina bayazi ababukeli bezwi lesintu ukuthi ngisuka kuphi ngeke ngibe deep kakhulu ngilanda ukuthi mina ngisuka kuphi ukuze ngifike la engikhona kodwa ngilande ubaba uNzimande ngoba ngifuna ukuthi azoxwayisa azokhuluma ngaso isithwalo ukuthi sihamba senzeni ekugcineni endleleni yohambo. So ububi bakhona nje obusho bamzimande ngabe ibuphi mhlambi ongabekela umbukeli abuzwe kahle abone futhi. Okay, ububi babo angeke sibeke mhlaphalazi. Angeke sibeke ngoba abanye bayakwazi. Kepha ngizobeka lobubi lobu abantu abangabunaki. Ububi bokuqala ngesithwalo njengoba ngishilo. Uyathwala manje zonke izinto zakho ziyenzeka impilo iyabhuma uphila ngcono. Inkinga ibala ukuthi le ingane zakho masezifuna so esizibadala sengibekisa ukuthi oyandlula emhlabeni. Masundlule emhlabeni inkinga enkulu ukuthi awusoze wafika ebantwini bakini. Yo emazulwini yikho ngesinye isikhathi unokuthola uzwe bathi umuntu
sengizobekisa bathi cha ubaba wakho akekho la uzwa abantu abadala bangasekho bakutshela ukuthi ubaba wakho akekho la or umama wakho akekho la or ubani bana ombiza akekho la labo leyo nto leyo isuke idalwe ukuthwala but abantu mabahamba bayotshelwa batshela ukuthi lo muntu loyo ngathini utshontshiwe bangasho straight ukuthi lo muntu why ukuzatshontshwe why atshontshiwe yebo utshontshiwe kepha why atshontshiwe so abantu ngifuna bazi ukuthi mawuthwala awungeke uphinde ubabona abantu bangakini nezingane zakhe angeze kubize emsamo wakini mawusungekho emhlabeni mawungasekho emhlabeni kunzima ukuthi lobo bantu labo ubabize or ubenzele izinto ngezinto abazenza eyokunye ukuthwala ke kuyababulala abantu ngoba ukuthwala phela siyazi mele uphe the most into ozithandayo mele uphi asibekise unengane abanye basho bathi ingane but abantu khona into mele bayazi ngokuthwala ukuthwalwa kuningi kuhlukene kaningi ukile ukuthwala bakwethu okay akuthwalwa ngalendlela le bona abayicabangayo yodwa yokuthi mele uhlabe ini sikhona isithwalo ngizokutshela nje isithwalo ukuthi sona siphuma phi kahle ukuthi senziwani isithwalo khona isithwalo uthi mawusifida usifida umdoko ya bathi uthela umdoko khona uthi mawunaso bathi lesi esebhodlela utshwala obumhlophe leso ke njalo makumele usenzele uzothela utshwala ebhodleleni laso but isamba sigcine sifunani igazi kahle sonke isithwalo noma ihlukahlukene makusaqalwa kodwa sonke egcineni sihamba sifuna igazi sonke sihamba sifuna igazi ekugcineni okay and ukuze sifuna igazi umuntu uyalala namhlanje uyathwala uyalala uphupha ubende or uphupha inyama ebovu emsamo kusasa uvuka uthi hey mele ngihlabe sicala lapho ukufuna igazi uwe wena umuntu othwalile ovumile ukuthi lesithwalo sivuma igazi kanti kumele mase sicala sifuna lokho yikho kade bathi kudala isithwalo njoba ngishilo kuwe before singena la ehlelweni ukuthi isithwalo kahle kumele sithathwa abantu abaganile okay lokho ke sokukhuluma ngolunye ukuthi why kumele size sithathwa abantu abaganiwe cha but kepha namhlanje ngifuna uhlalwe ukuthi ngizochaza kancane ukuthi why sithathwa abantu abaganiwe but ngeke ngiyediphi ngizochaza nje kancane okay ukuze bathi kumele sithathwa abantu abaganiwe ngoba sisebenza kahle masiphathwa abantu abawu2 ababili ukuze nishintshane ngaso kunezindlela zazo ngeke futhi siye ngaso la ngoba sobe sesikhipha imfihlo eziningi leyo yimfihlo eyokhishwa umuntu mase kakhona osifunayo kepha siphathwa abantu abaganile mawuganile ungasenza but uma namathonga akhavumile manje ngenxa yempilo ephilwayo sekuthwalwa noma ubani that's why isithwalo abantu sesinzima kubo manje and noma singaya kuphi ebantwini sesibonile amashow amaningi abantu sebafuna ukubuyisa lezi zinto okay ngoba babuyisa lezi zinto azisenzi lento lebeyithenjisiwe and abantu mabathwala mele bazi mele benzeni bazi into eyodwa njengoba ngishilo ukuthi ukuthwala kusuka noma ubani ukuthwala ngokweqiniso kusuka noma ubani inyanga lezi ezilangaphandle zizonika izinto ekungase kumelanga zinike zona kahle ngixolisa ungena emlonyeni bamzimande uma uthi ukuthwala kusinto noma ubani sina khona abantu abakhona abavumeleki abanga approve abaphi ukuthwala ukuthi lo angathwala maybe lento lena uyithatha kumkhulu kamkhulu wakhe maybe lento uyithatha kubani but into eyayikhona ekhaya yikho ke zibheda ke ebantwini lethwala ngoba umuntu uthatha into yayingekho la ekhaya kusho ukuthi ukuthwala kuhambiselana nokungcola nje ukukhohlakala kuyafana nalokho abantu kangeke bayavume lokho mawuzothi ukungcola kepha ukuthwala ukungcola ngoba sokungcolise nedlozi akwande lapho yikho ke ngesinye isikhathi izinto zakho mazingahamba idlozi liyakushiya ngoba ulanda into engaseyayo so abantu ngifuna nje ukubaxwayisa namhlanje ukuthi bazi ukuthi ukuthwala akusoka noma ubani bakwethu lento inabantu babo abathi abantu impilo mayibaxaka babona ngathi izinto zami kahle ngoba into eyenza ukuthi abantu bathwale sebahamba izangoma
Okay. sebahambile abantu ababalaphi bendabuko kepha laba balaphi bendabuko abamanga Abama. leyo nto leyo ngifuna ukuthi abantu bayizwe bakhona amaphixi phakathi kwethu Okay. zikhona impisi phakathi kwethu akusiwonke umuntu ofana nami ozolapha ngokweqiniso abanye uyothi makakubona abona amandla akho amakhulu ungidlula wakhe uyowathatha Uthi uze ngosizo yena Yena ufika wathatha amandla akhe. ngoba abantu abaningi abezayo esengihlangane nabo baphuma ebantwini Kwabanye abantu before. ngenxa yokuthi abantu thina la besilapha sifune kulalela umuntu uthi kuwe kunokuthi ubuze ukuthi ithonga lakhe lifuna ukuthi umncede kanjani wena wenza ngengqondo yakho ngathi lento uyifunde esikoleni se abantu sebalahle amasiko njengoba bekwenziwa kudala obaba omkhulu nokhokho bethu lezi zinto lezi zazenziwe emandulo that's why ke namhlanje sikugcwele lento esikhuluma ngayo ukuthi ukuthwala kepha kekho ofuna ukuvela asho ukuthi ukuthwala kulungile Ofuna ukuthi akulungile. yebo Akekho ofuna ukuvela. akekho ofuna ukuvela asho ukuthi uthwala kulungile ukuthwala bakwethu akulungile mina ngithanda ukuthi ngithi ebantwini noma impilo ngabenzani ababheke ukuthi abantu bakubo babephila kanjani bakudala Alandele lo ndlela leyo ngoba saphiwa ukuphila emakhaya kepha into esidukisayo namhlanje ukuthi sifuna ukuphila njengomakhelwane competition. yikho ke sithwala Manje bamzimande ubuhle bakhona kafushane nje ngoba ububi sesibekile ubuhleke manje ke mawuthi uthatha isithwalo hayi ke mabathi uthathe lento awusweli bakwethu awusweli uphila impilo to the fullest but ubuhle bakhona ubuhle besikhashana ubuhle bokuthwala ubuhle besikhashana mangabe lokho okuthwala uphiwanga but mangabe uphiwe ngoba ngikhuluma kaye bakhona abantu abazobe babukele abazi ukuthi bathwele kepha lesithwalo sabo siyabaphilisa labo abantu abaphiwa abantu bakuba bangasekho yibo kubuhle bekuthwala ubuhle bokuthwala ukuthi mawuphiwa abantu bakini uyophila impilo enhle but uma ungaphiwa ngabantu bakini abukho emehlweni ethu phambi kwamahla abantu uyothuphila kahle okay kepha makufika isikhathi sokulala wo senkingeni ebusuku akusala kulaleki yikho bangalali yikho bathanda ukujiva yikho bathanda ukuthengela abantu utshwala ukuthi babathengele izinto ukuthi babakhiphe ecompany ngoba ube busy nje kukhipha lento emqondweni nibo baxwayisa labo bantu labo kodwa nje ucebe uyaceba impela hayi kancane uceba uzuthuke kepha into eyenza ukuthi ucebe ukuthi kumele uyisebenzise le mali mawuyisebenzisa iyalingeka kuya ngokuthi lo kuthiweni kuwe mawuthwala unikwe ziphi imigoma nemibandelo yayo unikwe lemgomo leyo ukuthi wena mawukuceda ukwenza so uzohamba maybe uhamba uye eklabini endaweni yokujiva uyospenda ezinye ithwalo zamba kanjalo hey kuyazakala angazi nokuthanda ukuthi abantu siyaphila nabantu abanjalo siwabiza uScabora Mureki basho kanjalo kabantu ya labantu abathanda ukuthenga bathi uScabora Mureki wombheka loyo muntu uScabora Mureki okunye ukuthwala futhi ilokhu nana banenzisa kona ke phaniboni le iwasheni ithatha kuma TikTok okay le insebenzo esivezwa kuma TikTok akusezinu ezakhe lo muntu loyo ukuthwala sekukaningi ngoba khona ukuthwala ukuthi uthwale sisefoni njengoba sikhuluma kanje sikuthwalisa kanjena nje basixoxa nje sixoxa nje uthi ngokutshela ukuthi yenza into esone so ubuyenza kepha isikhathi masambi inhlanhla zakho zowela kini usebenzise iminhlanhla zami zize ku yebo kuyenzeka lokho so yabona ukuthi ukuthwala akukho kancane but kuhlukile kuseyindaweni eziningi akudingi nokuthi uzuze kimi uzufike kulesigodlo lesala ikhwezi kepha ngokuthi nje ngokuthumelela imilayezo nyana yeyiwashe ezi3-4 bakwenzile asikhuluma into esingayazi uma abantu lokho bangakwazi too bad but into nje ngifuna ukuthi abantu bayiyenze ukuze abantu bazokwazi ukuthi wena usebenza ngokweqiniso ufuna izinto ezamaqiniso ngoba uyabanceda kwezinye izinto ngifuna abantu bazi ukuthi abayekela ukubhizi benzana neziwasho abayibone kuma TikTok akusezabo
abekela ukubhizi benzana nezinsebenzo ezivezwa kuma TikTok. Yes. Akusezaba. Okunye abantu bathwaliswe through iTikTok. Abanye abantu bathwaliswe through iFacebook. Those social medias. Ngoku kuhlukene ukuthi bathwele ngaziphi indlela but bathwalisiwe. And omunye umuntu akathwali ngoba azoceba. Omunye umuntu unokuthwaliswa nje isotshe lafele empini. Wena uhlala nje ulandelwa ukufa kanti wathwaliswa isotshe lafele empini. Landela ukufa njalo. Wena nje ububi buyabheda, impilo yakhe iyabheda. So ukuthwala yikho mina ngokwami. No more. Give me it's a no. But kumuntu ofuna ukuphila ophiwe. Manje acela ukubuza ke bamzimande wena ke nje isiqu sakho ubunjenga umkhulu wena usebenza kanjani? Ngifuna ukuthi umbukele aqonde lokho ukuthi kwenzakalani. Usebenza kanjani wena? Oh mina ngiyaprofit. Ngiyahlola abantu. Ngiyakeza abantu. Okuningi nje siyakwenza. Umsebenzi siyamenzela umuntu ukuthi awuthole umsebenzi. Ngiyaqinisa izindlu. Ngiyaqinisa imoto. Kepha nje ukulapho okukhona ngiyakwenza. Whether umuntu ulashwa ngemithi or washwa ulapha ngiwasho ngikhona. Kepha into engisebenza ngayo kakhulu ngisebenza ngamanzi nangovaseline. Amanzi novaseline. Uthi awulandela inkolo kaShembe. Ngifundiswe ngayo ngisebenzisa indlela yakhona ngaphiwa yona. Usebenza ngamandla nje yakho. Usebenza ngamandla kaBaba uNyazi lwezulu. Kodwa ke ukuthwalisa uyathwalisa uthwalisi. Cha angithwalisi. Kepha ngiyabayenzisa abantu like ukuthwasisa. Ukuthwasisa. Yes. Hayi ukuthwalisa. Hayi ukuthwalisa. Ukuthwasisa kwami awuhlali nami. Ukuthwasisa kwami kuyindlela zakhona zi different. Njengoba masikhuluma sithi nje ukuthinta le topic self initiation. Ikhona leyo nto abantu abangayizibi ikhona. Abantu bayathwasa emakubo. Bathwasiswa abantu bakubo. Kepha mina nje ngiyayenza imisebenzi le abantu beyinkinga ababhekane nazo. Ilwane siyazikhipha mangabe unelwane ekhaya. Ngendodo ongayithindi. Nawe wambathi isilwane lesoje esikhuluma ngalo. Ngendodo ongayithindi. But ungezi la kimi mangabe wahamba wayothwala angeke ngikhona ukukunceda. Leyo nto leyo indlula amandla ami ngoba mele uyikhipha lapho wayithatha khona. Ngoba isithwalo into efana nothathile. Thathile. Manje lana bamzimande ngiyabona kunempepho kunemali phansi engamaphepha uhlweza ikhona kusho ukuthi kwenzakalani la phansi njengoba ke wena abafufikile la ikhwezi indawo lapho esidayisa khona siyanceda nabantu le mali oyibonayo yabo abantu kade bazothenga ngoba nje siyayithengisa nayo imithi nemithi yathengiswa khona nemithi yathengiswa ukuthi ufuna yipi wena uza nje la ekhwezi hayi ke sesigoqa ke bamzimande mhlawumbe ke wena njengoba bamzimande mangathiwa umbukeli ofuna usizo ngoba akubona bonke abantu abaphilayo khona abantu abanenkinga bamzimande abaxakeke ngempela umuntu mhlawumbe wathiwa uyalifuna usizo lakho mhlawumbe utholakala kuphi inamba ama details akho mhlawumbe eka WhatsApp nenamba mhlawumbe ne location makuthi kubalekile kodwa location ngingathandi isikhathi esiningi abantu beyikhipha ngoba kunomgozi abantu banokuza ngezinye indlela ezibhedayo kodwa mhlawumbe ungayikhipha inamba then bazokufonela bese wena banika location abantu abafuna ukuza kuwe so ngingasho nje ngithi mhlawumbe bamzimande utholakala kuphi inamba eka WhatsApp nekho ukuze bekwazi ukuthi bekufonele bezothola usizo noma nemibuzo ukuthi ungakhona ungisiza bamzimande ngento nginenkinga so Okay mina ngitholakala ku 062 150 6287 cela iphinde futhi 062 150 6287 leyo number leyo uyafona uphinde ungWhatsApp ku Facebook nguthokozani wakanzimande kuphela uthokozani IE ekugcineni Nzimande ngiyatholakala ke ku Facebook yizo ke indawo ozongithola kuzo angikho ku TikTok angikho ku Instagram angilandeli izinto eziningi ngitholakala lapha indawo yokuhlala ngihlala eSowethu ECWJ eCentral Western Jabavu okay ngihlala lapho ke ngitholakala ke eSowethu
Sibonge kakhulu baba uNzimande, sibonge siphinde ke sibonge nje kakhulu kwikho konke osuqwashise kiko kwi-channel yethu Izwi Lesintu. Siyabonga baba, sithi nabantu abaphile. Nani lento eniyenzayo ikhule. Kwande ukuze kufike isizwe esingazange safika. Hayi sibonge kakhulu babukeli ke beIzwi Lesintu, i-channel yethu eniyaziyo edumile komhlaba ke, njengoba ke nisibuka ke kakhulu. Siyabonga kakhulu, niqhubeke njalo nisubscribe ke, nizwileke ukuthi namhlanje siphethe nangu baba uNzimande, inyanga ke enkulu eyaziwayo ke eKhwezi eSoweto. Uyishile ke inamba zakhe ke, ukuthi ke mbukeli mawudinga usizo ukwazi ukuthi umfonele ke ucele ukuthi akusize ngenkinga obhekene nayo, kodwa ucacisile baba uNzimande ukuthi akathwalisi kodwa uyabaza ububi nobuhle bokuthwala. Kusho ukuthi ke njengoba abantu mina befona kimi kwi-podcast yami, ngicela kakhulukazi uqhuqhumezela ukuthi inyanga noma abalaphi bendabuko abakwazi ukuthwalisa, ngoba bona bakhona abantu abakwazi ukuthwalisa. Siyalazi iqiniso, siyakwazi lokho. Bakhona abantu abakwazi ukuthwalisa. Sicela ukuthi mayifika le video kibo beyibuka, beyibona, beyithinte i-broadcast yami, i-channel yami, ukuze bezosondela bezelana bezokwazi ukusiza abantu abafuna ukuthwala, ngoba abantu bayafuna ukuthwala. And ukuthwala ushilo baba uNzimande ukuthi kulele kuwe, ngesingesi it's your own risk, ngoba ububi bona bukhona, kodwa mase uthatha isinqumo usithathile. Ngakho ke sizocela ukuthi abalaphi bendabuko abakwazi ukuthwalisa mebeyibuka le video besondele bengithinte beze la kule show bezokhuluma betshela abantu ukuthi bayakwazi ukuthwalisa, bese abantu beza bezosizakala kubo, ngoba hayi ama calls siyawathola si-broadcast yezwi lesintu, abantu bafuna ukuthwala. Kulungile, siyabonga kakhulu ke babukeli, nibe nosuku oluhle, nilandele enye episode ngokulandelayo.